nā hulu kupuna, e nā makua pauhana e kua I ka hale, e nā ke iki maka mai o ka aina, ke aloha ka Keaka ia upupa ka ia pau. Aloha. E mano a he leu ka ikena a ka Hawaii. A ike ia, ike o kana pule, ke la aka mai na awa o na kupuna mai, I loko ka hai mo olelo. A ki ia ke Keaka ana, a hoʻolilo ia he mea Hawaii, I loko o kona mau ano a pau ke Hawaii, ma ka olelo, ma ka lavena, ma ka mo olelo oi. Ike ia ka Keaka, e ike ana oko, I ka mako mo olelo, e mo olelo oi. Na ke ia mau keiki o ke kula o Nāwahīokalaniʻōpuʻu, Nana kamalihi o ka punana leo o hilo, a me ke au kai mo ola olelo Hawaii. Na mako e ho ike mo olelo a pau. I loko o ka ike kuuna o ka pō mai. I loko o ka hana lima ana. Me na mea kanu like ole o ke ia aina o hilo a me puna whaia ala. O leila I ke manawa, e na nea mai I ke mau ko ike ana homana ke mau hana Keaka o ole. A maope e komo oko I loko na kauna o hana lima. Ai hale oko me ke mau ike a pau I pāpona I loko kana. Aloha. Hold. Right, camera gets back on you. Good one. Okay, I get my tits off. Okay, you know what? Well, I'll have to carve out the frame before I'm back to the stack. Okay. I think it's right. I think I'll write design. Yeah, I do. Remember the stack of rules. Loa mai tātou. Mātou ka kūru o he kālere ni mātou o luna ka mele o ki e. Pili keia mele I ka hana a me ka hoʻomakaukau ana I ka ohe kāpala. Maloko kia mele o imi he hawa e ki kana o kua kālai a ale o me mo ali. O ka mana o kua o ia ka oki ana I ke kula o hina I lako. O ka o kālai o ia ka hoʻomakaukau ana I kau aho ana o he I makaukau no ka watu ana I kau aho. Nā oa ali o ia ka wehe ana I nā pana ohe I nā ohe. O ka mana o ali o ia ka pena o ka ali.
It's very hot today. Why don't you do this so you don't make my Wow, this coconut dessert is so sweet. Would you like some? Hey guys, look at that coconut shake. It's so fruitful. Lima mai e nā hoa makamaka e hoʻola nei I ka ʻōlelo ma kuahine o nei ʻaina. Aloha nui kākou. Aloha. O mākou ka puʻulu niu, ua kālele mākou ma luna o nā huala kikona e hā o ka pauku e kolu o ke mene o ola ka ʻaina. Ma kēia pauku o lelo ʻia, o ka mona la he kena no, o ke aho paʻa la he hilo o ʻia. O ka inu la he ola loloa no, huahua o kou ka mai. O ka manao o
ke kālelei mele a me ke kālelei hua le ki kona wale no ka hana a kia maho mana. A ka o pomei ka iwa i lako i ke ao mai ke kahi mau kanaka loea mai ia mau mea kanu a oko i ke mai ni. No leila i ke ia wā e oni ai ko oko mau kino. Hiki ke hele i nā kauno'o. Ua kuhi wau a ka inoa mua oko ma ke komo ana makapuka. He wahi ho'oia, he hapalua hola, ke kauno'o e a'o ai no ke ia mau hana lima. Ike le a kako ka hana o ko kako mau kupuna, a ole hiki ki a'o ia i loko o ka e kolu wale no mahina, a oia ka lo ihi o ke ia kapahana o Hoʻoulu. No leila he wahi ike li'i ka lako i a'o ai, a oia hoi ka lako e ka aneliki ai me o ko i ke ia la. No leila, e ka po'e ohe, e nawe ana o ko i ka au a kau o ke ia ka huani, e pono ana e pi'i ma ke ala pi'i, kau i ke kapua a hele i ka akau. E ka po'e la i hiki ke puka, ma ke ia au ma ka hale e pilipu ana, ma ka au hema o ka hale o Keaka, aia ka pu'ulu la i ma o. O ka pu'ulu kalo, pono ana e kaupu i ke kahua a hele i hope i ka lumi o ma'o. No ka niu, e pi'i hou ana a puka i waho i mua o ka hale ma ka lanai, aiana ka pu'ulu niu i leila, a o ka hope ka pu'ulu hala, aiana ma ke kahuani. No leila, ina a ole o i ka inoa e koho wale i ke kahi wahi e hele a hua. A ke pau ke ia mau kauno'o, a ole e ha'alele, e ho'i hou mai i loko ni, no ka mahele hula o ka mako ho'i ki. Mahalo nui.
So Keaka loko o ko ala la Keaka. Okay, ini Maya. Nalaila i ana dua mau. Yeah, he kaya ano na hopefully ako palala. And then on the year, like palo. So you're not cooking now back in Just a blessing. So the first thing we're gonna do is to look for a piece of Hooulu wood. Peel away from your hands. So Hooulu, I said ideally would be good to make it flow because it's strong and it doesn't break. Mai ke ka o ki ana ma ke ko ina I o Right now you can chainsaw. First step is and then come up by together. Made a This is called moku moku. And then you also start to put two ends to form a sharp tip. So after you did that, you started some. We had to go with the standing machine, the stamping and continue to set up all of the lumps, all of the Set you up how to make this one is unfinished, and if you really want to apply it, see how this is how you want it to be. Doesn't have all these fractions. just For the size too. So we have to use 5 different, after we went with the standing machine, we had to use 5 different sandpapers. So it was 100, 180, 220, 340. So we're after, after we sanded down everything and just punch kind it. of finished it up with oil. Kind of French to massage it. And after that, we put 2 coatings on it. We rub it down on And you are pounding either with hand or you don't want to put too much water into your foil. Some people don't like it that way. So like when you're out in the So field, you always got to be careful on how much water you use when you are pounding. Kia manawa e paane wake paane. so I mea o mana o e o kou kia. E pahai o me o ana. kohi. Ka wahai, e mahai. A'alo. O ia, nā a, o mana awe ke la. E
then ka'elo. Yeah, So it would be probably around here. Kapiko. You don't want to fight so hard. Kalo. Kalo. You're not moving. Yeah, kame olalo e nana mo You're and then kikokula. Nana mo ni kai. First jack. And then no kaha. The ka'ilina. Ke kumuha. Ke kumuha o ke kohina. Yeah, kame olalo no kapale me lo. And then mawai. Yeah, pio moloko o kaha. And then mohola. You want to get all the dirt off. I mean, they're gonna be huge for them. Yeah, is there anyone who wants to try stuff on, like the shoes? They're not itchy, and you wouldn't really know how it actually feels pretty tough. Like you would think it would feel flimsy and stuff, but it has good padding and stuff. It's really good. They're not pretty, but they work. That's basically what I'm trying to say. How much do you want for this? Yeah, like we taught you how to make your own. Don't like me to go with me Sorry, 60 seconds. I'm not going to show this to you. Yeah, it's Sam's. I work pretty hard on this. Yeah, you'll get scared. When we saw you in the car, we were all in bands. We saw you in the car. We're like, you were just like, yeah. Mahal. You thought sunscreen was a pain in the butt to put on. Hey, no, that's Sam. Okay, let's get this off. Anyone else want to try it on? Yeah. You should pass them around so people can look at them. Yeah. That's a good idea. Here, wait, best slipper. Here, I guess feel this one. It doesn't matter. It's Kelly. So those weren't for everyday wear, right? No. Just if you were going. Yeah. It's for the lava fields. Otherwise, they would have made it a little easier. Cool. Do you have any more slippers? We have one. And send out Oh, no. It's that one thing. It's the hibiscus thing. Yeah. Come on, put them on. Yeah, put them on. A scarf. It's the same for you. Size small. This is the big one. Yeah, your foot is way too big at that. What is your cap? I think you made this one. It's too small. Oh, yeah. Come on.
Oh, it's two different ones. Kiki
nā molapa o te pula o Nāwahīokalaniʻōpuʻu. No kamapohana I ke ia la o ia te hoʻike ana I ke aloha no ke ia kanaka o Iosefa ka hoʻuhi Nāwahīokalaniʻōpuʻu. A ke ia kane he kane imi na wao o ia. Imi na wao o ia no ka hoʻoulu ana I ka poe o ka aina. No leila ua pa'a ka ike me nā pupuna iaia, ua kamaʻaina o ia I nā moʻolelo o puna. Aka ʻaʻole o ia I makau, ʻaʻole o ia I makau I ka imi ana I ka ʻenehana, ka mea e hiki ana ke kokua I ka poe o ka aina. No leila o keia mau mele e lua, hi mau mele aloha, hi mau mele punahele noa o ka mua ke ia mele o hua ke pau, a leila o ke kahi aku o ia ke
kākou. No laʻahana hoʻi kēia mele, he mele I haku ia no kekahi hana ihi a ko kākou mau kupuna. He hana no e au e hoʻomau mene ai kēia wā. No leila e nau e like ana kākou, pihi like ana kākou ma kēia huakaʻi hele. E kilo ana kākou I ka ohe kupono e kuai, e kālai ana, a aali ana, I ka lau, hiwa I haku ia, ai ke kāpala ia o ka lole a kahiko maila. E nānea hoʻi kākou I kēia mele, no ka wahine nona ke kule ana o ka hoʻonani I ka pa'upa'u o laʻahana. Eia no ke mele o e piʻi e. Mahalo. Nāwahīokalaniʻōpuʻu. Ike ia kēia mea hoʻokani ma ko lākou maulima. Au haku ia kēia mea hoʻokani I mea e paʻa I ka ike o kēia mahomana. Ma ka ia lole, kaua ke aniki au e ke kuhi. Ma ka ia lole, o hoʻoluʻu ia kēia lole me ka luʻau o ke kalo. Ma luna o ia lole e hoʻowehiwehi I ai me ka ohe kapala. Nā mea kanu I waina konu o ia hoʻi ke au he lauhala a he ni au o ka lau o ka niu. I mea e paʻa pono ai a e pale piha ai I nā mea maikaʻi o le paha. He wahi lā I maloʻo e paʻa pono ai ka mea hoʻokani. No leila eia hoʻi ka mako mele hope no ke ia lā o ola ka ʻaina. A ola hoʻi ka ʻaina ia kākou, a ola kākou I ka ʻaina. Mahalo.
no ngako na mamana o Hooulu. I a'ahoi I ke a'o ana I ka ike o nā kupuna I loko e kolu mahina. He pākiki loa tawa I ke kako ea. No leila, he wahi I ke li'i a'o ia. Ia no ngako ke a'a kune ia oko. He kule ana ko oko I ke ia manawa. O iai ua ho'ea mai oko no ka nanea I nā hula na ha'i o lelo ke ia mau hana lima I a'o ia na oko e ka aralike aku I ke ia ike me ko oko ohana, me ka oko mau keiki, me ka oko mau hamana. Ia no ka mako leo aloha, pumehana I oko apau I ke ia kakahiaka. Awakea, ale vo ike. Mahalo nui I oko apau, a'ole lava ka wā e mahalo aku ai I ka poe apau I komo, ko lako mau lima, ko lako mau mana'o I loko o ke ia ano ho ike ana. No leila, he wahi mahalo kalena ole I ka poe apau. Me ia mau mana'o, mahalo, aloha pumehana kaku. Mahalo.